алейкум, bu haberler programması stüdyoda Evgeniya Pikunova. Bugün böyle vakaları qanday edeceğimiz. Xerson vilayetinde ölümle bitken yol kazası Kırım polisinin hadimi yakalandı. Kiev'de Kırım Müslümanlar dini idrisinde 3 muhades yerinin geleceği adlı bala yarışı. İşgal etilgen Karasov bazarda Kırım Tatarevlerini kanunsuz tenti. Boqta bizge Şahat Aydar Abibulayev haber etti. Sabah saat 7'de işgalciler Aksey Canjakov'nun evine kirgenler. O evinde tapılmadı çünkü 5 yıldan ziyade Kırım dışında yaşay. Bundan da gari anasının evini de tintiler. Hiçbir kimseye etilmedi. Kıracılar onun asla alakası olmağına hakkında aytdı, lakin bir sorgulanıp telefon teşkirildi. Aynı zamanda Canjakov Akseyit'nin evinde de tintuf yapıldı. Anda onun anası yaşay, o tahminen 90 yaşında ve onun tatası da yaşay. Tintuflar esnasında terbiyesiz hareketler yapılmadı, kapını kakıp içirge öyle kırdılar. Tintufga kirgende ise pek karıştırıp oturmadılar. Üstün bir tintuf oldu. Akseyit'nin anasının evindeki notebook ve bilgisayar müsaade edildi. İşgal etilgen Kırım'da Kırım Tatarlarga karşı repressiyalar artırıldığı sebebinden Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Xavfsızlık Şurası'nın acili oturuşunu toplamak. Bu talapны Milli Meclis'in reisi Rifat Çubayev Prezident Vladimir Zelenskiy'e ve Ukrayna Dış İşler Nazirliği'ne söyledi. O Rusya halkara kanunlarını bozganı hakkında hatırlattı. Зараз маємо негайно Şimdi acele surette Kırım'da insan haklarına riayet etüp cihetinden Kırım Tatar halkının haklarını korçalap maksadının tez vakitte yani birkaç gün içinde Birleşken Milletler Teşkilatı Tilkisizlik Şurası'nın acele toplaşığı geçirmek gerek. Aksalda biz Rusya'nı toxtatıp olamamız ve Kırım Tatar halkını onların yüzme-yüz bırakıp olurmuz. Ukrayna Dış İşler Nazirliği'nin matbuat katibi Katerina Zelenko bu talapны böyle izah etdi. Rifat Çubarov'un bu teklifi bizim için bir yanılık değildir çünkü bu biz kun tertibinde tutkan mevzulardan birisidir. Hem de bu mesele arı bir zaluk ya da fevkalade dikkatli tahlil istememektedir ve bu yerde Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsızlık Şurası'ndan gayrı OBSE sesiyasında ve Avrupa Birliği'nde geçken görüşmelerde de hareketlerimizni artıracağımızı kaydedip geçmeliyiz. Bu meselenin Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsızlık Şurası'nda bakılığını erkun toktamay yakınlaştırmağa hareket etemiz. Oleg Sentsov ve Alexander Kolchenko onların işi boyunca Rusya pozisiyasına narazılık arızlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yolladılar. Bu hafta Kırım hakikati Agora Hukuk-Medya Grupasının başı Pavel Çekov'dan öğrendi. Onun sözlerine göre Kırımlılar sulhi anlaşmalarını reddettiler. Alexander Kolchenko ve Oleg Sentsov 2014 senesi Mayıs'ın 10'unda tevkiftildi. Onlar terakt hazırlanğanında kabatlandı. Rusya Mahkemesi Kolchenko'ga 10 yıllık hapis cezası tayinlendi. Sentsov'a ise 20 yıllık hapis cezası verdi. Tevkif tergen servet gazinin vaziyeti finalaşkan, onun aşkazanı ve burekleri ağırtayken, bu hafta Kırım hakikat haber etmekte, advokat Alexander Stasyuk'un sözlerine göre Gaziv tibi teşkilden geçirilgen, buna bakmadan gerekli tibi yardım verilmey, ona simptomlarını azlaştırgan sançular yapılayken. Servet Gaziv Mart'ın 27'sinde Kutlevi tintuvlardan son Ahmedjit rayonunda tevkif tergen adı. O işgal tergen Kırım'da yasaklanğan Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etуде qabatlana. Kırım Milli Politsiyasının uyken kadimi tevkiftildi. Onun yol hareketi kaydelerinin bozuvu Xerson vilayetinde insanların elak oluvuna alıp bardı. Bu hafta bizge Devlet Tahkikat Bürosu'nun matbuat katibi Angelika Ivanova aytı. Eğer polis kadiminin xabatı isbat edilse, ona 10 yıl hapis cezası verilmeli. Ona cinayet yapğanında şüphe verildi. Bu Ukrayna Cinayet Kodeksinin 3. kısmın 286. maddesi boyunca. Şimdi Devlet Tahkikat Bürosu mahkemege onun hapis müddeti için şefaat hazırlay. Bundan gayrı olar balaga yardım etken hekimlerin hukuk taraftan hizmet kesecekler. Çinev'in Xerson vilayetindeki Nikolayevka köyünde yanında yol kazası yüz verdi. Anda eli arabası polis kadiminin arabasını çırpıştı. Neticede 3 adam elak olgan, baba ve ana kaza yerinde elak olgan, onların 9 yaşındaki kızı hastahanede geçindi.
Қары меморий сынырындан шақси шейларны алып кетшуінен бағлы сынырлав, Украина қыта қысмында меморий қызметлер алу меселері. Вақтын жайышға етірген Қырымдан көчіп келгендердің боле проблемалары бар. Шымды олардың сайсы ғырқ элейбін жеварында боқта Қырым сос адлеежесі Ольга Куришка екейті берді. Меморий қызметлер алғанда инсанын шақсияты тазықлывынен бағлы меселер пейдаула, жүнке ишғал етірген Қырымдаки архивден мәлімат алмақ керек. Ишғал етірген Қырымда яны доған баларының тек 10% украинша етнемелері бар. Є ряд механизмів. Жемаат тишкилатлары хусусынен бағлы бірхач механизм ве мураджат етмек мүмкін олжақ бірхач тишкилат мевджуд. Олар арасында Украина ерлешкен меселя прокуратура, милли полиция, құқорчылав органлары бар. Вақтынча ишғал етірген топрақлар нәзелігі бар ве оның вазифесі илхақ етірген топрақларда яшаған инсанлардың ақ ве ұқуқларыны хорчамақнен бағлы. Арыжа адлия нәзелігі бар ве оларда бұл процедура өзірінде чылша білелер. Көчіп келгендерінің да бір меселесі бар. Олар ерле шыраға вешір башыны сәлевларда іштірақ етіп оламайлар. Бұндан ағары мажоритар округларда бойынша рей беріп оламайлар. Тесер группасы жема тішкілеті идаресінің мүдересі Татьяна Дурневаның фикріне көре, бұл олардың интеграциясына ярамы тесер еті. Протягом вже 5 років 5 жылдан берілі бұл инсанлар біргелеріне башқа ерлерге төлей, инфраструктуранен файдалана, қастаханелерге қатнайлар, әлетлары мектеп ве бала бақчаларына қатнай. Айны заманда алар бұл ерлерді төлеген паралары нерді ишлетірежігіне дайыр қарар қабул түрвіне тәсір етіп оламай. Бөлелектен бұл вазиет бірлешкен милеттер тішкілетінің қочкен шақысларын аляқалы ақларыны боза, ведада кені шалажақ олсақ, Украин анайсысыны боза. Чүнки анайсаға истинанен хусусан 18 яшының толдырған, ве махкеме тарафындан ұқуқ кемалында олмағанды танылмаған. Украина ватандашлары сес ақына сайыптыр. Көшіп келген инсанлар Украина ватандашы ола, ләкин олар сес аққайын толусыны файдаланып оламай. Киевде Қыры мұсылманлары дини идаресі жемесінде үш мұқадес ерінің келешегі адлы бала ерішінің іштірекчілеріне мүкафатлар берілді. Умамен ерішта 21 бала іштірек етті. Ким Халибе Хазанханы ақында Руслан Халаповның левхасында серетіңіз. я очень люблю вообще рисовать. Мен сазмаға пек севем, менің чешет түрлі қарамалар япқан бір сөрі блокнотым бар. Мен ижаткар бір инсаным, мен сазмаға ве әл япма уфақ шелерін окрашмаға севем. Креатив ве ислам динінің бағылы боле бір ярыш кечедегі ақында ешіткен сон, анда іштірак етмеге істедім. Ал ақсаны мен ерелештірдім, қобесі дінішме қалдым, ләкин әтрафы дінішті. Султания Бибулаева уч мұқаддес ерінің кележегі адлы ярышта бірінші ерні қазанды. Мүкафаты 15.000 гривня. Это было такое участие на пути к Аллаху. Бұл Аллахның yolundaki yapılған сева бір іш кейбідір. Шының үшін қазанырымы йоқмы деген мақсат йоқды. Шымды мүкафатымны алған олсам да, бұл параны не япарым дем тұшынем. Анчақ ұзын вақыт ғарет көстеріп, нәтиже алғаным үшін пек хуванам. Екінші ерні Ясин Салимгереев алды. О 10.000 гривня мүкафат қазанып, ярысыны Киев вилаетінде құрылacak İslam Tahsil Merkezi'nin құрылышы үшін айырып берді. Dinimizin kıymetlerini aşılamak balalarımıza anlatmak. Çünkü dinimiz bu üç mukaddes yerge esaslanır aslında. Neticeler razı. Ben aslında böyle beklemedim böyle iştirak olduğunu. Çünkü ben anlaydım bu yarış birazcık yengil değil yani. Gerçekten zor. Biz gördük ki bazı balalar tam şartlarını anlamadılar. Hatta anaları, babaları. Ve onun için gelecekte inşallah belki de bu böyle tip yarışlarında devamı olacak inşallah. Программамыз сонына еті сіз үшін студияда Евгения Пекунова Челышты. Көрішкенде.